จัดประหลัดบอกงามลายโปรไฟล์นอกว่าเห็นแล้วอยากคลิกอยากหยอกอยากออกอัดต้องห้องใจงามคักงามโกรธงามเหนือจนไอลงเสือในรูปโปรไฟล์สุดจัดคนนี้จัดไปแอปไปจัดไปทักไปทักเลยสุดจัดประหลัดบอกงามลายโปรไฟล์นอกว่าเห็นแล้วอยากคลิกอยากหยอกอยากออกอัดต้องห้องใจงามคักงามโกรธงามเหนือจนไอลงเสือในรูปโปรไฟล์เ
Rasanya terjadi dalam cintaku, lebih aku memerlukan kasihmu. Bagaikan dedaunan layu yang menggoda telingan, dahaga mengharapkan rindumu. Senyum tangis sendamu sentiasa di hatiku, namun kini kau tiada di sisi.
kita dulu tak berpisah, takkan seperti ini. temenan udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan kamu di mana dan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk dan waktu mana balas I love you too. Berawal dari temenan udah lama
satu. Untuk Pak Kades Yasin, silakan merapat ke panggung. Pak Kades Yasin Jayatani, merapat ke panggung.